أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي قائلا لكم جميعا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيبة جلبة wonɓe suivre oɗo télévision meɗen Jama TV, min salmini on ko kala ka wawɗon wonude. min landi ko siɗon e jang haray menen kadi meɗen e jang haray hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala de tawde non ko kanko ton hande e yettede hattinirde e yettigol. hiɗen weltanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗen yettimo ko acci en ha tewata koɗo émission meɗen woni ko hilniɗen. den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lanon ɓeydan en cellal dumotongal e firtanede arske e jotugol balɗe. musidɓe julɓe, hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo woni ko nelirimo diina gonga. kaɗo diina wiyete ka l'islam. ay ɗum noon eɗen andi diina kanko wota pette, diinaji ɗiɗi ala. inna diina indallahi al islam. ɗum noon ko ɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko diina oɗo kam woni ko jokkete, ko diina ko ɗo addi kanko kan ɗo woni diina ko waɗi diina Muhammadu kan sallallahu alaihi wa sallama ko wahayu immurde ka Allah subhanahu wa ta'ala. eɗen andi kanko nelaɗo maki kaɗo diina makko peccoto pecce capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi. ɗe ɗo fof ka yiite natoyta sina wotere. ko honde woni nden fedde ko jokkuɗo ko nelaɗo jokki kon, iwtiri ɓawo nelaɗo, ñantini nelaɗo, ndaari ko nelaɗo waɗi kon waɗi ɗum, ko ɗum wiyete diina. mana goɗɗo wawata rewirde Allah ko welata ɗum kuntun ma jembugol goɗɗo. alaji kaare nde ko ɗum ɗo waɗi, ustasi kaare en ko ɗum ɗo, ceerno kaare en ko ɗum ɗo men tawri mawɓe amen o waye islam on jaɓata ɗum, koko nelaɗo on addi kon. ɗum noon eɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e yettugol. eɗen juula e oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanmo teddungal e kisiye e kala jokkuɗo ko nelaɗo jokki kon ha mayde nden tawimo e hoore muɗum. eɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e pittande wonkiji meɗen. ko waɗi noon kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko on ɗon woni fewuɗo. den tori Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en o fewnana en. ko waɗi an on si a feewi, si tawi woni kadi ɓengol nden fewali, harayno wawa sa fewali. sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi honno: qu anfusakum wa ahlikum nara. dande hoore mon, dandon ɓengureji mon ɗin yiite. sa dandi hoore ma dandali ɓengure ma nden haray a daɗali. ɗum noon ɓengure nden ko an Allah subhanahu wa ta'ala ko landitiroyto ɓe ñande janngo.
sa wondi ɗo e ɓiɓɓe ma e ɓe ma o huwodiriɗo piiji adana yankoji ɗin fopp a salike ɓe andinde Allah subhanahu wa ta'ala andinde ɓe kaɗo din al islam ñande janngo a wawata natoyde alijanna accaɓe par ce que ko an woni responsabilité maɓɓe ko an Allah subhanahu wa ta'ala ñande janngo u anfusakum wa ahlikum nara ay ko waɗi hay an si tawi woni a golli ko watama nadoyde ko alijanna si yeehi ha a fokkiti ko alijanna ɓe goneden ara ɓe sakkoma malaika ɓe landoɓe ko saabu hon nun sakkorɗon o ɓiɓɓe ɓen e rewɓe fof daro ɓen amenen ko wonno fi amen ko aduna so nelino men waɗu men waɗali o piyay men ay ma o waɗa men ɗum o si min nawnino o ñaama men kanko ñammanano men si min holino ko kanko holtinayno men kono men ha hande o andinali men ko wiyete Allah subhanahu andinali men dewal ay ɗum noon an say malaika ɓen ɓe rutta on tigi e ɓe darta noon dewal mbangal joni exemple sila marno wana rewɓe ɗiɗo e ɓiɓɓe sappo ma ala kulli haalin ko an do andi ittiri ɓengure ma nden no foti ɓe daara dewal ma ngal est ce que dewal ma ngal ko rewnuɗa ko wawa nadude noon ɗo fof alijanna yomba ko waɗi neɗɗo on ko wakkili o ko wakkili ha an e hoore ma a wawata gollude ko natatama alijanna ko yurmede Allah nden wawde natude on tigui alijanna yurmede Allah nden noon ko honto heɓoto ko ɗofte ko gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓɓugol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanelaɗo Allah mo sallallahu alaihi wasallam hay ko ɗon tun yurmede Allah nden heɓoto hay goto wata gollande alijanna tañƴiniɗa noon ko wakkiliɗa ɗo ko wakkiliɗa ɗo hayso ko antugi ɓenguma tañƴiniɗa wawi gollande on ko wadata natude alijanna ɗum kadi wonanama assurance ko waɗi hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fewtiti ɓiɗɗo makko on Fatima ne Fatima nelaɗo maaki Fatima bidi minni mana ko feccere am min Muhammadu ay mana min Muhammadu si fiyan on fof feccama pecce ɗiɗi Fatima ɗum ƴetta e feccere hay tellement ko nelaɗo yiɗimo kon nela o noddi ɓiɗɗo mum mo andanɗa hoore maɗa Allah subhanahu wa ta'ala wi kala ko taga kon ko sabu Muhammadu woni ko tagira hay goto natata aljanna sena say Muhammadu naati aljanna mofte hay goto natata aljanna sena say mofte makko ɗen kanko Muhammadu naati ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi yafani ko bakkaduji makko ko adiɗi e sakkitiɗi fof oɗo noddi ɓiɗɗo makko mo ɓuri yiɗude wi Fatima kala wo ko faalaɗa e aduna landolan so lammari feere mi waɗante hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala wakkilo de ñande janngo mi wawano yaama hakkilo de min e an tañƴiniɗa hiɗen wawi gollande ɗen wawi ƴettande ɓengure men nden garanti en nadde yaɓe aljanna ma ko golliren kono wawi nadde ɓengure men nden aljanna la a wakkiloto rewa Allah ay ya'muru ahlika bisalati wastabir alayha jamira ɓengure ma nden kadi dewal ay muññoɗa e hoore ɓe waɗi dewal ngal wona nugol tunde ɓengure ɗe juule ay bon ma jangge ɓe salo juulede walla ɓe salo jangude mi woliyamiron kiyon juuli mi woliyamiron kiyon janggo sale kono hoore mon yona yon ay on mba honde ko ma fanka oy ko a jokke haaɓe waɗa dewal ngal nette ay hay si tawi woni hara a ronkoyi wona no wirɗen ɗo man yahdillahu wal muhtadi ko waɗi hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wodunoyi ɓengure makko nden ɓe o ronki ay wodunoyi annaba e wiɓe ronkude ɓe ɓengure mum ronkude mo ronkide ɓengure mum nden a ɓuraɓe ɗo fo martaba ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa mo Allah fewno ko on fewata kono noon a wakkiloto si a wakkilike Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo mum on seritanama ene a wakkilike fiye ɓengu ma feewu a ronku a wakkilike fiye ɓiɓɓe maɓɓe feewu ko a ronku kono hiɗa wakkili hala kon kadi wona enugol kadi ko piigol tun ñaaɗugol kadi woni ballal ngal dey ko ɓuri wondude important ko annduɗa boyi hene welsidi sikkugol ko ñaaɗugol ngol tun o du'agol ko du'anagol ɓengure nden ko waɗi ko ɓuri heewde kon nene e baba si du'ani ke ɓiɗɗo tun feelata ay si on tigi juuli ma waɗi ko moƴƴitorano ɓengure nden yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnuɓe ay Allah no wawi okkudema doole ɓe ɗum feewa ɓuri ko so tawi woni a ñaaɗi walla a sonki ay toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnuɓe Allah no wawi ittude ko yirmande mum nden fewnaɓe ay bon wakkiloɗa e hoore ɓe waɗi dewal ngal ko ɗum on tun wawata nafoyde on tigi ñande janggo ay ɗum noon oɗo nelaɗo medde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɗo woni ko hana jokkede ko woni ko ñentinden wakkiloɗen e hoore ɓe waɗi dewal ngal ay
wakkilude e hoore ɓe waɗi dewal mana ɗofitagol Allah subhanahu jaɓugol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓugol sariya Allah o jaɓa mana iwtira ɓaawo nelaɗo mo sallam waɗa sunna nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam ko ɗo tum moƴƴere nde mbata heɓade mana kala gollal ngal goɗɗo gollete woni yiidali e sunna yiidali e sariya on Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ko noon so inni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay latani ko nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam ko ñentinirgal won den ko jokko ɗo woni ko jokkoton ko ɗo woni ko ñentintom ay ɗum noon an oɗo neɗɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ilamu andu dey rahimakallah Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma an oɗo neɗɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala yurmama an oɗo neɗɗo ko waɗi kala moƴƴereji ɗin kayɓoto tan fof Allah subhanahu wa ta'ala tindinima ay o tagali en o addi en aduna ɗo tun o akkitiri en ni o addan en dalilaji laaɓuɗi fes fi yo hujja iwe hoore makko ko waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala taguno neɗɗon tun addi mo ko aduna ɗo akkitirimo ni e pourtant Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagarala sina fi yo rewa si alqur'ana addanoka dalu yi Allah on cippanoki kono andiran ko ne wayta rewirdi Allah bawde dalu yi Allah on cippi o yamiri nelaɗo o addi Muhammad jiyaɗo e meɗen banu adama ɗimmo meɗen a ko ni hey ko waɗi déjà sa ndaari wona ka suuma Allah subhanahu wa ta'ala ko no wi ko ni kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina qablikum mi farli e dow moɗon horugol wonano mi farlirno moftaji arani ɗiɗi noon est ce que qur'ana on feññini ɗon ko balɗe joli hoorete walla ko lebbi joli hoorete la ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari feññinani en wi ko balɗe 50 walla 29 ko ɗum Allah farli si Allah subhanahu wa ta'ala ɓay tungo wi noon joni mi farli joni o cippide mo addinen kadno o mi farli e dow moɗon horugol e ganda ko lebbi jelu ko hitande hoorete mais ko no wawino ɗen hoorirde bon no gasa en hoorayno innen ɗo joni wawi joni ɓay Allah ni yen hoori joni hooren joni hooren lewru walla lebbi ɗi anden si ko ɗum Allah yime en anda kono ko nelaɗo ari o feŋŋinanen ko lewru hoorete Allah subhanahu wa ta'ala wi inna salati kanati alal mu'minina kitaban mawquta julde nden ko yon juuli mi farli hoore moɗon juuligol juule ko nelaɗo andinen ko waɓatuji 5 juulete e nder ñallal ngal julde kala ko ɗum ɗo ko ɗiɗo juulete ay e goɗɗi goo e goɗɗi goo e goɗɗi goo e goɗɗi goo ko ɗum waɗi mana ko alqur'ana e sunna ko ɗiɗo ɗiɗi yadata alqur'ana e sunna no wawa pilis e moyen a wata haynude a jangga alqur'ana tun faama dewal ngal hara memali sunna ay hadise gi nelaɗo ɗin a andali kono nelaɗo gollir dina kam faama dina la wata yaade alqur'ana wata yaade ɓawa sunna ay ko ɗum waɗa subhanallah inni wa in tuti'uni fa in tuti'u rasul mana wa in tuti'uni fatahtadu wa in takunu tuhibbullah fattabi'uni mana si tawoni andi hiɗon yiɗi Allah haray jokke nelaɗon ay jokke nelaɗon par ce que son jokki nelaɗo andon ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala faala e moɗon ay ko nelaɗo fensiti kono dina kam wata e gollirde ay yoni sa nari ko wiɗon bismillah ay mana bismillah ko Allah kala ko fuɗɗora tay na inde Allah haray ɗum ɗon ko ɗuyti ɗum ay naqisun ko ɗuyti ɗum ay ɗo kadi haray jamaji ɗin ɓe wattana yilay ɗum moƴƴa ay kala wo ko golleten ekkitoɗen jantagol inde Allah kala wo goɗɗum kum waɗata ko janɗi kum fanɗi neɗɗo yo ekkito jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala so mewa kum ɓuure fandude kala wo ko waɗata si a ƴaway ka machine ma wi bismillah si a yaltay ko suudu ma wi bismillah bon si a ka marsi a taw kala ka wata fuɗɗor inde Allah kala ko wona fuɗɗora ko inde Allah haray ɗum ɗon ko ɗoyti ɗum ay haray ko ɗoyti ɗum ɗum noon koko timmi ko woni ko faala ɗen ay yoni sa ndaari ko wi ɗon arrahman kanko Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko no huɓɓitani taggore nden fopp ay bon no yewtirɗen ni kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yurmede makko nde woni ko adi tikkere makko nden sabu si tawi hata ko tikkere makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni no ko adi moƴƴatano ɓay ala kulli haalin neɗɗon ko wakkili ko reeni wo ko reeni o fal jeyi eyi o waɗa e bakkatuji kono e nder yurmede Allah nden Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde neɗɗo on waɗi bakkatu bonni Allah subhanahu wa ta'ala yeetimo
ko honto o wawata rewde o dada e o tuuba Allah subhanahu wa ta'ala e yafanoma eyi yafanoma bakkatuji makko ɗi ay oditani en ko wiyete dambogal tububuye kom ayi ɗum noon mana sa dari ko arrahman exemple ɗo joni sa dari kanko Allah subhanahu wa ta'ala e wonano wi'iri noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonano wi'iri noon e mana ko yurmede makko nden adi eyi e kanko mana sa dari dina kam fof inna ma al usri yusra ama uridu alaykum bil usra Allah subhanahu wa ta'ala dina kan o tegali e hunde ko andanɗa hoore maɗa hino satti ay o tegali e meɗen ko satti ay hunde e dina kam exemple o jono no wiiri noon mana kanko Allah subhanahu tellement ke ko yurmede makko nden huɓite hoore meɗen wonano wiiri noon azizun alayhi no tedde nelaɗo manittum konko tampoton haris kum bil mu'minina nelaɗon hino werɗi nde tawata nde joɓoɗon kaɗo dina gonɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala saabu ko ɗon tummalal mo ngal woni ko woni eyi e tellement ke ko Allah subhanahu wa ta'ala falana en oɗo alijanna o falana en ndeɗo moƴƴere makko no wiiri noon kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba yeyi ha o in mofti an ɗen fof naata e aljanna sina on saliɗo par ce que fiyon ɗum si a wakkilike waɗugol moƴƴere nden a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala utiri ɓaw nela ɗon tun la sakka bil mawti Allah subhanahu wa ta'ala o bagorte moƴƴere makko nde ay ko jon yurmede kay bon tellement ke ko yiɗane ngoɗo aljanna newa so tawni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗo o aljanna an ɗo kala nawtoɗo exemple o heɓay 5 points ko 5 points wawata heɓude sinata aljanna kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wallama mana o gollane e 3 points on fof o wiyane ya wakkilo waɗa wakkilo heɓa 2 points mana 3 points on fof o waɗanima fabre joni wakkilo heɓa 2 points o naade mana o naade aljanna ay ko ɗon wayi tellement que ko yiɗani nde ɗo moƴƴere par ce que si a daari kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni o yaafoto bakkatu mo neɗɗo waɗi hakkude wagutu e wagutu ay hakkude bakkatu mo waɗɗa hakkude wagutu e wagutu e si Allah subhanahu wa ta'ala yaafantoma mais si tawi noon neɗɗo on ko ni ko julɗo kono haaji makko ala e juulugol haaji makko ala e juulugol kono Allah subhanahu wa ta'ala wawata yaafrande mo bakkato jiɗi o waɗi ɗi mais e pourtant le illa man rahima rabba sina on mo Allah subhanahu wa ta'ala yurma ya calculi ina ndema e 7 heures ha innedema 14 heures ka juluɗa subaka donc ha e 14 heures ha sina on mo Allah yurma sa calculi andata ko boneji jelu waɗɗa ɗon ko bakkatuji jelu woni ko waɗɗa ɗon elandema ko ñawɗa goɗɗo elandema ko darɗa goɗɗo guite bonɗe elandema ko faggiteɗa piiji bonɗi a wata andude ɗin hakkude ɗon ayi kono Allah subhanahu wa ta'ala inni siɗa woɗɗiti bakkatuji jani ɗin o sa juuli fana a torki Allah o yafatoma ɗin bakkatuji ɗa kono fof bon iwa alansara fana alansara kala ko waɗɗa ɗon bakkatu siɗa woɗɗiti bakkatuji jani ɗin o wi o yafoto ɗin bakkatuji ɗon fof ay hakkude wagutu e wagutu o yaafoto bakkatu mo neɗɗo waɗi hakkude yontere nden fof ilandema juma ha e juma kala bakkatu ko waɗɗa ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yo yafantoma ayi o wi ilandema e suumaye naɓe e suumaye bakkatuji ko waɗɗa ɗon ko fof o yafantoma siɗa woɗɗiti bakkatuji jani ɗin hiɗa woɗɗiti shirku ayi mais Allah subhanahu wa ta'ala no yombinire lawol aljanna ngol ayi des si tawno hara no yurmi ha ko ɗum waɗi si aɗo dari nde ngo ommo gotum mum fooloye sappo mum ayi ɗi moƴƴereji fof waali ɗo si tawi woni exemple si a wakkiliki a juuri wagutuji ɗin joyi kala bakkatu ko waɗɗa hakkude wagutu Allah yafantoma kala ko waɗɗa ɗon kon fof kala bakkatu mo waɗɗa hakkude juma e juma Allah subhanahu wa ta'ala yafantoma kala mo waɗɗa e nder hitande nden fof ilandema e suumaye ha e suumaye wiɗen siɗa woɗɗiti bakkati jene ɗin bidiyan shirku ƴaggal ngol mais wuura ko joni noon si a waɗi bone hun gotum pet ko kum bone hun ɗum a waɗi moƴƴere hun ko sappo ma ɗon ay nelaɗo maki an on hiɓe hutima no hanan noon ɗon si hewtoyino ñande dargal innama ka bonɗe moƴƴe pesete ɗum neɗɗo on duwaka heɓude ɗon jafe
so Allah subahana ɓaari on ɗaari ɓeynani on o jara pesangol ma par ce que tawi no harani hi moƴƴi ɗin o harani heɓɓodirani bonɗi hino domini fes ɗi moƴƴeji fof taw woni hino haali ɗon neɗɗo on kanko o daraki ɗo welsindike ha ɗi sappo ɗereji ɗo fof tawa tara ko bon kum gotum ko bonni kum gotum kun ɗon windoyte kun ɗon domina ɗi moƴƴereji ɗo fof mais nelaɗo makko ɓeɗo jeeyaɓe welsindinoɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wala yanzuru ilayhim yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ndaroytaɓe ñande janggo guite yurmede eyi ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hollima moƴƴere nden ko moƴƴere nde fof heɓoto a acci ɗum ɗon a jokki beeleɗe wonki makim eyi a jokki beeleɗe wonki makim ɗum noon o wi an gonore ɗo annahu wa ta'ala yurmama eyi annahu yazibu alayna hino waɗɗi e dow meɗen neɗɗanke kala neɗɗanke eyi woni duhiɗo woni suddiɗo eɗo waɗɗi e dow makko ayi ta'alamu nde o andata arba'ata masaila lande nayyi ay lande nayyi julɗo kala julɗo himo haani ka o anda ɗeɗo ay no andi ko so tawi woni dey ko o julɗo ay bon andi bon ko wiɗen ko wona daragol to ginna ko julɗo dey ɓurta noon julɗo a gollay golle julɗo ko ɗum hollata neɗɗo on ko o julɗo ay enen pour le fota wiɗen ne wiɗen mo wawi holliray ka ay hiɗa wawi a hollirta ko wawɗa ko nafa Allah ko wawɗa ko siɗa wawi a hollira jama on yiya ay yo o ko suuɗi jangante fatiya sika julɗo a holliray ko a julɗo ilamu andu rahmakallah Allah subhanahu wa ta'ala yurmamama annahu ko woni yajib waɗɗi e dow meɗen arba'at masaila andugol lande nayyi ula arandal ngal de lande ko honnu al ilmu ko wiyete gandal kon mais ko a julɗo anda hi basiram hay tattali a janga wonon ko a julɗo sariya ino jaɓi ɗum nde Allah subhanahu wa ta'ala cippi o qur'anare nden arno ndo adduno wahay yon jibril o wi yo jonna muhammadu ndo arno tawi muhammadu e ka fawre ɓawo hewti o feeñi e makko nelaɗo fokkiɗo ke degugol o nanguimo o ɓiƴƴi e makko o ɓiƴƴimo ay bon o wi janggu o wi iqra janggu muhammadu wi hon o wi mi janga hon Allah subhanahu wa ta'ala ne wano cippinde qur'ana nge muhammadu sotta e hoore makko nden o faama qur'ana on fof déjà ñande woɗa kono qur'ana on ko par étape cippori ko par étape qur'ana on cippori ha o lanni timmude bon ñande be ñande ko o cippina goɗɗum nelaɗo janga ɗum ɗon faama hunjo ay ko noon ha qur'ana o lanni cippade ka Allah subhanahu wa ta'ala hino wawno ñande wotere ay déjà hara o imminali yo goɗɗo malaikajo e makko hara ko golle makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono holli goɗɗo fof goɗɗo alamo heɓata karama ko ay ko fokki heɓa karama ko ɓaɗoɗa karama ko ɓimɓe janga e faama alamo mara karama ko ay o yamiri seydina jibril nde seydina jibril arno nangimo ɓiƴimo o wi janggu nelaɗo inni mi janga honno mi anda ko mi janga mi wonata ko mi janga o wi iqra on mi janga on o wi iqra a janggu bi ismi rabbika inde joomi ma ay allazi on khalaqa taguma ay khalaqa insana taguɗo neɗɗanke ay allah mal insanu o andini neɗɗanke ko ma la ya'lamu hunde ko andano deda neɗɗo si woni o janga sa ndaari noon kaka gandal nasara tun nanta heɓe no wala mo janga majjiɗo ɗumen mo janga qur'ana non woni mo janga qur'ana sa nani noon majjiɗo tigi komo janga qur'ana anda dina muɗum kam ay ko waɗi ko ɗum ɗo tun ñande janggo ko kaɗo dina tun Allah subhanahu wa ta'ala darno ma landetama ko ɗum hayno jangaka ay Allah landetatama ɗo fiya jangano français ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala andoma ko fiya ɗum hayno janga français mais c'est très important ina moƴƴi noon gandal bongal ala ay kono ndaare hande gande an nasara yankoje ɗe gande adana yankoje ɗen ko yimɓe woni wakkillanade ɗon kon est ce que ɓe wakkillanade noon diina kam ɓe ngala wakkillanade noon diina kam sa ndaari ɗo e ɓiɓɓe men ɓen en naada ɓe ɗo l'école yoɓanen ɓe kadi ko seeri tawata hara woɓɓe déjà woɓɓe ɓe ɓiɓɓe mum ɓe jangi qur'ana ila vacances ha e vacances ɓiɓɓe mum ɓe jangata qur'ana ay yeru wakkiliɓe ɓen e samedi dimanche ɓiɓɓe maɓɓe yaha ka daara ay naɗu ko annasara on ɗum ko ɗum ɗon ɓe keeɓi fi muɗum ay hara ɗum kadi déjà ɓe considéra kon ko titiri on tum ay ko titiri on tum ko wigol tum bon ko ɗumannade hara ko
considéra déjà ko wonde nga yanganade gande annasara de ngala yangode non gandal qur'ana ngal ay ko ngal ɗo le ñande janngo Allah subhanahu wa ta'ala daroy to darnama neɗɗo ngala buusata ngala tawrita ngala hara waɗale contrande ñande janngo neɗɗo ngala laakara ngala tawrita ngala alanta ka fiyaka dina maɗa kam dina ma kam ay man rabbuka ma nabiyuka ma dinuka ma kitabuka ay ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo contrandi ñande janngo Allah subhanahu wa ta'ala lantira neɗɗo fiyaka dina makko ka ñande ay no wi ay ilmu ko janngugol neɗɗon so tawni ko a julɗo a janngay a janngay julɗo mo janngata par ce que so a janngi si faama wala yahilu li muslimin an yafala fi illan hatta ya'lama hukuma Allah mais si wiyama ɗo allahu akbar asadallah wasalam rasulullah ka mawɗo ay julde nden daranama koni are ka malal koni are ka kisal ay mana juulugol ngol hayya ala salatu are ka julde hayya alal falay koni are ka malal yo e jaka mo neɗɗo mo juulata haray o malaka haray mo acci juulugol haray ko tanano par ce que ko nalonno malade man taraka salata fagadi kafara lakkilo juulugol haray ko honnu haray ko kefeero hay o heferɗiri hande naneten wi allahu akbar asadallah idana ɓe moodi nder noppi maɓɓe ɓe jorani ɓe fanka bude hara ɓe nanali considéra ça haji mum ala juulugol wonon ko julɗo la ayi bon ko si a jangi anda ko honno woni sariya julde wawa juulude mais sa janga ko honno juulanta no juulanta te woni a janga bon kono ko seldirta kono wata on si a janga ko no wata rentorde danger ji alade on andi ka dina hika way ko wiyete hika mari droit no way ngal autoroute wal ɗo appayage autoroute joni exemple sa daari ɗo ayaɗo ka autoroute sewtino go ayaɗo a hewti ɗo a tawa way sa hewti ɗo amara droit daragol ɗo bon no woni nokkel goo sa hewti koma daroɗa nokkel goo ko virage ko tati sika ɗin ɗon piiji mana code de route ko wiyete code de route ko en fof meɗen hiɗen andi ɗum ɗo a janggi jangga ka mais si a respecta le code de route on sa hewta ɗum police arrêté ɓe darante ka ay ma déjà heɓa probléme waɗa danger ay si a respecta le code de route on tun a waɗe danger par ce que si a dogi ka hanaka dogede ma ari a dari ka hanaka darede ay a respectal ka hewti virage si a respectali est ce que a watta danger a waɗay danger ay feere ala créa probléme par ce que a respectali code de route on a dina kan kadi ko noon si a ari ɗo a wiiɗa horude anda ko nu a anda ja ko sariya korka baki ida o khade bonna khaduma al khaidina ay julde nden wakka zalika il faut que neɗɗo o janga o waɗa pratique an kadi julɗo ko pratique ɗo ay bon na ko woɓɓe ɗayninkinto ɗo inna bon inna ko julɓe ala jangata anda dina kan hay fuy ha ɗum woni julɗo ay al ilmu ko jangugol neɗɗo ma o janga ay wa huwa ngol jangugol ko wiyete gandal kon ma'rifatullahi ko ɗum woni andugol Allah ay ko ɗum woni ande lamin Allah wallam ta'afiruni kayfa ya'buduni si on anda Allah subhanahu wa ta'ala sen andama ko on wayatemo rewirde la en wayatamo rewde ma ande Allah jangugol ngol ko ɗum woni andugol Allah subhanahu wa ta'ala igira a jangu bi ismi rabbika inde jomima allazi on khalaqa taguɗo ay ko on woni ko tagi khalagal insana tagi neɗɗanki on ay wa allamahu o andini ma la ya'lam hunde ko andano par ce que neɗɗon ko so jangi o anda ko jangano sa hiɗen wola ɗo hande e hiɗen wala ɗo histoire nelaɗo mbaɗa sa sallam ko hono nelaɗo wuriri ko hono wurirno sahaba e makko ko honno goldirno diina sa hiɗen wala ɗo anda ko gandal ngal par ce que en wurdali makko e malaki jamanu makko ko gandal ngal wawi en andinde ɗum on sa yi jannguɗo gandal annasara hannde wona fay ko men heɗen wola ɗo histoire ji avant tande colon no fillito ara no andi peletle ko gonga ko haqqan kon waɗi ko gandal ngal ko ɓay binno gon no waali ko gandal ngal wawi ɗum ka mais neɗɗo si o jangga ara ko kono ko wiyete humman binne ay neɗɗo mo jangga ko ɗum waɗa bal hum adallu kan anami déjà neɗɗo si o jangga haray himo majji ɓuuri hay mummunteji ɗi déjà Allah subhanahu wa ta'ala inni neɗɗo mo jangga on hino majji ɓuuri hay mummunteji ɗi ay neɗɗo mo jangga hino majji ɓuuri hay nayi ɗin e dammi ɗi par ce que bon o anda
haray ko majjiro neɗɗon ko mawo janggayi ma'rifatullah ko ɗum woni andugol Allah wa ma'rifatu nabiyi e andugol nelaɗo o Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam par ce que ɗiɗo ɗiɗi ko mariyade ko ma anda Allah anda nelaɗo Allah sawa goddorde dina kan jaɓe wa ma'rifatu dinal islam andugol dina Allah kan dina l'islam kan bil adillati wondugol e daliru si ala andama ɗo joni ko nun juulanta inna salata ko Allah subhanahu wa ta'ala farlimmi julde bon ko honno julde darnirde joni sa darnike julde nden ko nun handa waɗude sa yahi a salligike salligel ko honno si wiyama si noddinama premier kono taw ko yaggol salligol salligo wiyata bismillah sa gayni salligade ashhadu an la ilaha illallah mana sa gayni salligade du'a la ilaha sharika lahu wa rasulullah min wajjalni min al-mutatahhirina du'a wa salligi on sa gayni ɗon yaha daranagol julde nden allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah yalla salat janga fatiha hara ko fatiha selluɗo sellina fatiha watta ɗon simore ko ndo wawi wonde o bon wiyete sujudu hiɗa andi ko jangete e tayya bon ɓawo nde salminde aɗa andi ko du'a honno jangete ɗa hunji fatiha ayatul kursi qul huwallahu falaqi nasi batte kala julde nelaɗo maki kala wo salmiɗo o waɗi ɗon o jangi huwal kursi mana ara haqqo tongata mo natugol aljanna ko mayde goɗɗo si o juuli ko heewi kon de sa a juuli ha gayni a mana ɗumannike a jangi ayatal kursu qul huwallahu falaqi nasi ko heewi kon kala ko duyiɗa ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jabinante nelaɗo ma kadi ko tongata on tigi natugol aljanna ko mayde fiyakuji dina ɗi fiyakuji dina ɗi hiɗi heewi neɗɗon koma mana andugol dina kam hara ko wondugol e dalil wondudol e dalilu maɗi fadde bil adillati asaniyatu ɗimmon ɗum al amalu bihi asalisatu tataɓum ɗum adda'awatu ilayhi ko noddugol faade e dina kam par ce que neɗɗon si tawi no ala gollitirde dina kam ala gollitirde ko sari a wi ko mi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata joni a jangi ha gayni a andi pelete juulugol ko farilla e hoore neɗɗo iɗa andi ɗum ha gayni mais a jaɓali juulude a jama ala julde fi hiɗa andi hiɗa jangi ɗa andi sari a julde a jaɓali juulude nafete nafatama ko ɗum waɗi innugol tun dina kaka ɓernde sama kala noon sa nani sama kala pagayi ɗaynugol hoore mum feƴƴa ɗum dina kaka ɓernde la joni si tawi ni ɓernde ma nde hino andi pelete ni juulugol ko farilla gonga mais ɗa andi ɗum ka ɓernde ma hino sella makka ɓernde ma a sali ka juulude si ɓernde ma nde hino andi juulugol ko gonga a sali ka juulude est ce que ɗum nafete la a gollitira dina kam fi hiɗa andi horugol ko moƴƴi a jangiɗa famuɗi hiɗa andi saria muɗum o mais kono a haala e horude est ce que ɗum nafete ko ɗum waɗi nelaɗo ini wota neɗɗo wota waɗu hoore ma ko wiyete sondel buusi kon sunna hoore ma jalbinana woɓɓe goo hiɗa jangiɗa andi kono a ala gollitirde on nafatama hay hunde mana al amalu bihi ko si ɓawde neɗɗo o jangi o andi dina kan o gollitira ɗum ɗo nafata on tigui tataɓum ɗum ko honnum adda'awatu ilayhi noddugol faade e dina kan neɗɗo si tawini a jangi naja on bo juuɗe maɗen kadi on mbawde ko ma kon fanka faami ko ya noddini ɓen e dina kam addinu nasiha dina ko laaɓa ngo yeeɓe reedu si a yiiɓe ko saria malla ko ɓoyli noddaɓe yertoɗaɓe ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ko ɗum ɗo woni ko dina kan jamiri nodda heɓen faade dina kam ko waɗi nelaɗo maki ko ɓuuri moƴƴude moftan ɗen fof ko on jannguɗo ha gayni janni no dañeɓen faade dina kan sa daari noon alhaaleji ɗin fof wona innugol ko dina l'islamu tum woni ko tailleur woni ko maçon woni ko chauffeur woni ko technicien piggi ɗin jeena e sappo go ɓuuri moƴƴude wo ko jannguɗo ha gayni janni jannguɗo ha gayni on tigui janni kadi ko ɗo ɓuuri moƴƴude e mofte ɗen fof no faade dina kam par ce que
ina wodi ɗo buy wona hay métier wona jangga ɓe kono ɓe jaɓata jannude mais ɗum koye ɓewdare ɓernde jeeya c'est an kadi so goɗɗo wakkilano ko andetano neɗɗon ko ya yiɗan hoore ma ko yiɗanɗa ko ya yiɗan tagore ɗimmore manen ko yiɗanɗa hoore ma ɗon kom arrabi'atu nayaɓum ɗum ɗon ko honnum asabru ko muññagol alal asa fii lorraji ko heɓoto e noddugol diina kam no gata min hannde simi waajike ɗo mi wowli ɓen ko woni e muɗum ko tawi welataɓe ko yeɓe yennan ko ɗum ɓe waawi ay mais ɗum ko ɗum waɗatanmi fii simi waajike ɗo tawi hawriɗo ko welata goɗɗo tawi koye ɗum o woni ko yena talan ɗum ko honnum waɗatanmi ɗum hay fof si waɗata lan ɗum si ɓeydali lan ɗuydata lan mais nelaɗo mamadou sallallah alih wa sallam no mownaɗo adama e hoore kan ɗo yettinkal ko ɗo diina o piyama ha ñiƴe makko ittama sahaba e makko heddiki e muɗum o waɗama embargo o yaltinama ka o jibbina ɗon ka o andi ɗon ka mawni ɗon o yaltinama ɗon ko tawatara o tawata hara ko o yaltinama ɗon fes kanko e sahaba e makko e jayrema e fof ɓe yaltinama ɗon o waɗama embargo duuɓi hewɗi goɗɗo yeyata nelaɗo e sahaba e mum goɗɗo hokkata e ɓengu ɓe ƴamanta goɗɗo ha nelaɗon tigui ha o wi bal ay mata nasrullahi ko hondetuma ballal Allah ngal arata nelaɗo Allah e teddugol mum e mawnugol muɗum ya ha o tampa ha o sonjo wiya ko hondetuma ngal ballal Allah arata ko honde Allah wallatanmi ay Allah subhanahu wa ta'ala ala inna nasrullahi qaribum ay minal muhsinina hey ballal Allah ngal hino ɓatti eyyi kono noon ko wonande moƴƴinoɗo golle ɗum ɗo holli neɗɗo on hay hunde heɓortani surtout ka diina ay diina kande ka heɓo wonde ka heɓata e neɗɗo on a rewi ka satti de ay a rewi ka satti on neɗɗon kala ko heeɓi sattedeji ko e diina kam ko yeeyi ɓen sab wasata ronkude wonde ay neɗɗo hino tan ina ɗum ñande we ñande ay woni waggotoɗo anditinowo hiɗa tan ini piiji ñande be ñande saabite ene rewde pijede mais ɗum wota kodirɗum ta kodirɗum en tant que ko fiina wonɗa yettinde ay wota kodirɗum ko waɗi Allah subahanahu wa taala no wino nelaɗo makuno mbiɗa huuli wota taɓe fennan Allah subahanahu wa taala wino Muhammadou kala fennudema wona an o fenni ko min Allah subahanahu wa taala o fenni joni noon si a waaji ke ɗo qur'ana yettini qur'ana goɗɗo fenni ɗum haasike ma e ɗum yandu ko Allah subahanahu wa taala woni ha sade ko Allah subahanahu wa taala woni o créani comba ay ko Allah subahanahu wa taala o noddi e comba ɗum ɗon ara e accu ɗon mo noddi subhanahu wa taala comba ara e accumo ɗon haray mo dari ka tiiɗi ay defa on jara kala ko on tigi ɓe sattede e diina kan e lorra diina kan mondu ko mon fanko ɗum ɗon ɓeydumo aja yettingol diina kan hara yillitiraɗuma ɓawre sina ɗum haray hollali neɗɗon ko gonɗinɗo ay assabru alal asa fihi muññagol kala sattede ko heɓoto e yettingol ka ɗo diina ay wa dalilu qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi bismillah ay en fuɗɗori inde Allah kala ko wona kala ko tawi hara wona inde Allah woni ko fuɗɗora ɗum ɗon koko ɗoyti ɗum ay ko ɗoyti ɗum ko hunde nde andanɗa hoore maɗa nde hanoɗen rentinde neɗɗo on kala ko o gollata yo fuɗɗor inde Allah subhanahu wa ta'ala ay yon tigui fuɗɗor inde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko fuɗɗoraka inde Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗon koko ɗoyti ay arrahman mo yurmede mo hoɓatani tagore nden fof ko aduna ɗo ko ɗum waɗi julɗo inchallah subhanahu wa taala wi nayna yo hooru o wiya mi hoorata hara ko julɗo o taro o ñaama ñodorma kewsuma e hara ko julɗo o nawna fusti waɗamo Allah subhanahu wa taala accamo ɗon ay accamo kadi e hoore cellal makko wallahi si Allah subhanahu wa taala wino julɗo hooru o wi mi sali mi hoorata Allah subhanahu wa taala julɗo juulu o wi mi sali mi juulata si Allah subhanahu wa taala heɓitinoke ɗon tigi nde wotere hara lerana noon te ko laali ma ko fi o hoorale Allah subhanahu wa taala heɓitanima ɗon e nder minute so sortodirani ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala wino yo goɗɗo en tannomo yo waɗa moƴƴere hannde kadi ay kono Allah subhanahu wa taala accimo ɗon nde nelaɗo torani en nde nelaɗo Muhammadu sallallah alih w sallam nde yahuno o wirintana yiite ngen o yii no moftadi no ɗi halkiranno noon
o wi Allah subhanahu wa taala mi torikema wota Allah wota halkir moftande wona no halkirɗa ɗi moftaji aranɗi no Allah subhanahu wa taala ni Muhammadu ay hunde a torota ko lan ko mi ronkuma okkude kono noon go mi jaɓi ko wiwɗa ko kono moftaji maɗin ko heewi ko ndeɓe maya wonde ɓe maya mi moɓodira e guluji ɓe fof maɓɓe mi waraɓe ɗon nde woytere ay ɗimmitel muɗum kala yeddoɗo lan ka aduna toon o sali tubude ha mayde tawi hoore muɗum o tawilan ɗo o mi nanggaymo nanggal yagguinirgal sabu kaka aduna Allah nelaɗo wawi waɗande goɗɗo intervention na lakara de goɗɗo yata lakara hino yooɓi golle bonɗe nelaɗo waɗanama intervention jamais wawa wonude ay ko aduna ɗo nelaɗo wawma waɗan intervention honnu noon waɗa intervention ɗo on tigui wakkilo ɗo rutto e boneji ɗin wakkilo ɗo waɗa ko moƴƴi ɗofto Allah ɗofto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala bogatama yurmede ma nde na lakara de lakara nelaɗo wata waɗa goɗɗo intervention sina golluɗo ko moƴƴi so nani tefore nelaɗo ñande janggo ko tawni reɗa golluno ko moƴƴi nelaɗo tefane ayi la tawni neɗɗo o waala gollude ko moƴƴi nelaɗo wata tefane ɗon tigui ñande janggo ayi ndaare hande wona ɓawɗo seeɗa est ce que haɗa hewata yiide ka accident ji waɗi bon ma si goɗɗo maayi ɗo hande anayi ha si goɗɗo kadi maaya joni hande ka fulawaji kamen a yiyay ɗo hoɗo woda fayda ɗiɗi o tato nayo no maaya ñande wo a jottako ɗo e nder hitande nden ko fandi ronka nande accident ji waɗɗi garaɗe ɗe accident ji ɓurɗi hulde usine sumi nokkel kaari yimɓe hasaba kaari maayi ma leydi unike nokkele kaari yimɓe hasaba kaari maayi walla avion wil unike nokkede kaari yimɓe hasaba kaari maayi ma tere waɗi accident nokkel kaari yimɓe ɗum e ɗum ɗo maayi walla ndiyan naati ino nde naati e saare halki saare nden ñande ɓe ñande hiɗen nande ɗum ayi par ce que fiyon num ɓay tun Allah subhanahu wa taala ta nelaɗo torani ken ta Allah subhanahu wa taala halkiri moftaji ɗin wona halkino ɗiya moftaji sakkitiɗi noon Allah subhanahu wa taala jaɓi ay joni noon e bon yimɓeɓe waɗa ɗo boneji ɓe waɗade boneji Allah subhanahu wa taala tikka ha o moɓidira ɗum fof ɗo fof ñande wotere eyi ko ɗum yiyata ɗi probléme ji accident ji ko wayta sikari ɗon piiji ayi ko accident waɗi anana yimɓe temeɗɗe 100 personnes ɗi ko fandi fayɗo 10 personnes 20 personnes ayi ko noon Allah subhanahu wa taala yiɗi mi jaɓi ko wiyeɗa ko mi halkirta wonande mi halkirno moftade arani ɗum ɗon kono e fof maɓɓe ko ɓuuri hewde kon par ce que ko akhiru zaman par ce que aduna lannay woni ayi andi hande kadi ka goto e ɗiɗo maayay no wona ɗo ha so goɗɗo maaya hande kadi ko moɓidirgol ɗum ɗo fof ñande wotere ayi lanna fi ɗum ɗon ay par ce que ko akhiru zaman huuɓay woni hande kadi ay lanna woni kaka fen wona hande kadi ayi ko ɗum waɗi woni ko arrahman ko ɗum waɗi so tawi neɗɗo hino daro ɗo yedda Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala accama ɗon par ce que ko yurmede ko nelaɗo toranino en kon ayi sira ɗum sa yeddino Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala wonno andinde mono halkirno moftaji arandi ɗin noon wattanoɓe kiroji watta baaɗi woɓɓe hala watta kaaƴe karaɗene soko ɗum ayi o wi si on yeddilan tumi changé walla wawi on effaceude fes itta mi adda woɓɓe go kadi déjà silan fara ɓen ɓe meddata ɗon hara ɓe yeddatalan way Allah subhanahu wa taala hemo wawi ɗum o wi ko addiren ɗo ko fiyi rewmo si wi e rewatamo mo wawi en effaceude itta en fes o adda woɓɓe go hara ɓen ɗon ko rewo emo hara ɓe sustama yeddude ko wi kon ko ɗum waɗata kanko Allah subhanahu wa taala hemo wawi ɗum ay mais kono o acci en ɗon ay o acci en ɗon fiyon ɗum saabu yurmede oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ayi o wi mana arrahimi ko noon yurmede makko nden ko gonɗimi Allah subhanahu wa taala ɓe woni ko yurmoyte ñande janggo o wi ɗo on o wi wal asri kanko Allah subhanahu wa taala o wondiri akhiru zaman walla julde alansara ko waɗi kanko Allah subhanahu wa taala kala ko o faala o wondiray Allah kala ko o faala o wondiray mais an noon neɗɗo banu adama wondirta sina Allah subhanahu wa taala ay ande ko ɗum yeeɓe no hawni ha par ce que ɓe anda ko wiyete shirku ban halafa bi khayrillahi fagadi astaraka kala wondirɗo ko wona Allah subhanahu wa taala hala ya sirki Allah subhanahu wa taala ene le piiji ɗen fo yimo ya fof sina sirku ka
ngiɓe mbi anda ko wiyete sirku bon sinnama ɗo sirku ɓe sikkay ko wonɓe wadde affaire karma ko batiniya kam way ɗen piye ko ɗum woni sirku la ay toragol Allah subhanahu wa ta'ala toragol Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ana laaɓuɗon gollitirgol alqur'ana laaɓuɗon torora Allah du'aji laaɓuɗi ɗin addu'a mukhul ibada bon toragol ko ɗum woni dewal ay ɗum wona sirku karma ko emen laaɓuɓe wonɓe tororde Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana laaɓuɗo torora du'aji makko walillahi al asmaul husna fad'uhu laha ɗum wona sirku noon ko ɗum woni sirku ko ƴettugol katimiɗen aɗa makko inde seytane windi e muɗum ma waɗa gollira hara wona inde Allah ko ɗum woni sirku ay joni hande on woddi ɗo moko faɓe jela tara nananira ɗo mi wondiri ni na jara mi wondiri an arete ngal afede ko fananata Allah hollidiran e nena jara siko fananata Allah wurnana ɓiɓɓe am ɓe ɗum ɗo fof ko shirku noon ko shirku par ce que a wondiri ko wona Allah kala wondirde ko wona Allah ko shirku ay ay ɗum ɗo o wi Allah subhanahu wa ta'ala noon kanko noon o wondire kala ko o faala Allah subhanahu wa ta'ala wi o wondiri julde alansara ma akhiru zaman ko waɗi noon komin fanda ɗo akhiru alansara ko waɗi noon so ɓeyni ɗo akhiru zaman ko mofte men enen nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi enen kaka alansara aduna woni ko tagaɗen ko enen woni sakkitiɓe ay ko alansara woni ko tagaɗen ko heddani en aduna ko elendema alansara naɓe futuro ay akhiru zaman o wi mi wondiri akhiru zaman innal insan neɗɗanke ko wiyete neɗɗanke bani adama ko walla fi husurin woni e nder perdi ay ay joni noon ko ɗum waɗi so wiide Allah subhanahu wa ta'ala tawde noon ko wimeteɗo o wi hon noon illa zina ay si wona ɓen ay amanu gonɗinɓe wa amil ay ayndi non ɗon fi tun a gonɗini a jaɓi Allah joni hin kono woni gonɗingol kono hoogol imanu ko hoolagol Allah hoolo Allah ko gonga hino jaɓi Allah pelleto Allah ko gonga hooloɗa nelaɗo Allah ko gonga hara ya gonɗini par ce que ko ɗum ɗo natirta l'islam so ni ɓeni silmine kaari ko na ɗum ɗo ɓe wiyatamo ɓeni silmine kaari ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ɓeyne kaari silmi est ce que ɗum ɗon tun noon yonani on tigui hande kadi la waɗay ko ashhadu an la ilaha illallah landi ma kon waɗa ko ashhadu anna muhammad rasulullah landi ma kon holla noon ko a julɗo kan julɗo pratiquant ay a juulay a hooray a mudday a jakkay a ño'ata a fenata a zinata a zenata ay a woni julɗo haqqan ay ɗum fiiɗa andi Allah ɗa andi gonga kono a rentaki e ɗiɗo fof dinama kan nafatama ay ko ɗum waɗi illallazina sowona ɓen amanu ɓe gonɗini ɓe andi Allah ko gonga ɓe andi nelaɗo o gonga wa amilu salihati ɓe golli noon kadi ko moƴƴi fiya andi Allah andi golle waytaki jaɓe ay jaɓetaki va bon wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ay wata wasaw ay wata wasaw ɓe jaɓodiri bil haqqi gonga ay neɗɗo so tawi a woni julɗo kadi e wona ya woni suuɗowo gonga ay wallahi no wodi ɗo e boyi hande hara ko janggoɓe andi dina kan kono si ɓe noddama ɗo sedi tagol gonga ɓe settotako hara ɓe hula yeeɓe e sedi tagol gonga la seedi taw seedi wowla gonga seeditoɗa gonga sa daari exemple wona ka suumaye kono naraɗomaki ɓeyni kala on mo suumaye muɗum haɗali ɗum seeditagol gonga mana wolugol fenade e seedagol fenade Allah alay ko on tigui acci on tigui acci ñamugol acci yarugol haray o mara korkasi wona heege ay kono kay julɗo ko ya wonu yamirowo gonga sa seedoto kadi seedoɗa gonga wota jaɓa seeditagol fenade dey wota waɗa seeditagol fenade seeditoɗa gonga wowla kadi gonga ko ɗo woni julɗo eyi wata wasoɓe ƴammodira kadi be saburu ko wiyete muñal julɗo kadi ko neɗɗo muññiɗo ko wiyete julɗo ko woni neɗɗo muññiɗo martaba ɓurɗo e mawnude garade ɓurɗo e mawnude ñande janggo ñande neɗɗo woni wawana hoore muɗum ayi déjà ɓanta fiyake ma on ko aduna ɗo taw ɓanta fima ko aduna ɗo hata ka yanata ha ñande jahoya lakarata kadi Allah subhanahu wa ta'ala jennima kadi martaba ɓurɗo e mawnude honnu goɗɗo yennama walla perdinama jawdi waɗama ko muusi
tagore nden fof seedo hi peleti kaari to ñiima ndara tawa way hi peleti da wahi yottade kadi da mari capacité kadi yottagol mo ay parce que woɓɓe go toñe tawa tawara mara ara hara ɓe ɓurma doole a wawata yottade andi ko ɗum haɗi yottada ko fenno parce que ɓe ɓurma doole ay ay siko doole hiɓe ɓurma seya ka saria hiɓe ɓurma ɗi fof bon tawata hara ko sabu ɗum ɓay amara affaire yottagol ko ɗum accirɗa ay na ɗum ɗon wiya dey neɗɗo o toñe ha o gayna tawa ɗa mari kadi capacité yottagol mo ɗa ɓuri mo en fond ɗa mari moyen yottagol mo no falirɗa o inna mi accirima sabu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ina acci waɗi martaba ɓurɗe mawnude ay watawa sabbi sabori ɓe yammodir ko wiyete muñal kon hunde mettude heɓude noon hannde buyno waɗede ɗo hannde ko ɓoyno accirde kono kaka e mara feere yottagol arno feere yottagol wallahi ɓe accatano a muññaki ko ɓeya mara feere yottagol ay muññagol ngol ko honto ko so neɗɗo waɗimo way ɗa mari capacité yottagol mo ɗa ɓuurimo ɗi jeena e sappo siko doole ɗa ɓuurimo siko jawdi ɗa ɓuurimo siko sabu hiɗa ɓuurimo wiya mi accirima sabu Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala inna accika bonata o ɓanta e fima ko aduna ɗo ñande jango kadi ñande wanarama o ɓanta fima kadi ko hattinirde e ɓantugol ay ko ɗum ɗon woni julɗo ay wadde so Allah subhanahu wa ta'ala inni yurmeɓe wonɓe ka leydi min kadi mi yurme on neɗɗo mo yurmetaki Allah subhanahu wa ta'ala yurmetake mo neɗɗo mo mara yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ni an kadi o yurmetake mo neɗɗo so accanta banu adama ɗimmo makko Allah subhanahu wa ta'ala accantamo ay ko ɗum ɓeynata ɗon ko satti o ko satti waɗude ɓe haray wona Allah subhanahu wa ta'ala cippoto haɗe ay banu adama ɗimmo mankar leyɗo ton Allah subhanahu wa ta'ala kankadi o accante ay wata wasoɓe yamodira bis saburi e muñal ay ndareɗo qala Shafi'i oɗo imam Shafi'i o wi rahimahullah yo Allah subhanahu wa ta'ala jurme mo o wi lawla ma anzalallahu si tawno ara Allah subhanahu wa ta'ala cippinano ay ala khalqihi e hoore tagore nen illa hadihi surati so wona surat o wi afatuhum walla suratul asri fasi yonani en ko wagitore ay suratul asri ɗum par ce que fi hon o ini neɗɗanke fof kala ko wiyete banu adama neɗɗo koye nder perdi woni joni noon faalaɗo yaltinde hoore mum e nder e ndin ɗon perdi o ko ɗiɗo pijji lintare ɗo on tigui waɗata haraya tawama e gañiɓe a yaltini hoore ma ka perdi premier on honnum ay ko woni jaɓugol Allah jaɓa nelaɗo Allah ɓawo nde jaaɓi Allah jaaɓi nelaɗo Allah wona gollowo golle moƴƴe ɓawo nde wonɗa gollowo golle moƴƴe seedoɗa wona wowlowo gonga seeditoɗa gonga kala ko fenade wolete woɗɗitoɗa ɗum kala ka fenade seeditete woɗɗitoɗa ɗum ɗon wona neɗɗo muññiɗo wona neɗɗo muññiɗo ayi wona neɗɗo muññiɗo ara yaltini hoorema e perdi ndin ko ɗum ɗo ayi sa woni ɗum ɗo ara yaltini hoorema e perdi ay halas a laɓɓini hoorema ay on la kafattuhum tawni hara ko golɗo suratu tun yon cippinano golɗo tun ene yonno ko neɗɗon e ko wagitora ay illa hadi surat la kafattuhum ay golɗo tun gol yonayno ɓe wa qala al bukhari la ay wa qala al bukhari subhanahu wa ta'ala yurme mo ay babul ilm dambugal gandal ay neɗɗo holli jaka holli neɗɗo que soit neɗɗo ngal o rewri ko yo janggo neɗɗo wata gollire o janga mais o image won ɗo yaltude ɗo o technicien ɗo ɗum ɗo fof ko installé o studio ɗo fof ɗum ɗo fof ko gandal golli ɗum ɗo neɗɗo mo janggano wawi gollide ɗum ɗo la sa addi joni neɗɗo mo jangga joƴinima ka nder studio ɗo mo anda bihi basaran anda ɗo no hay bouton ko anda ɗo hande micro huɓɓinirte a wi yo walli en ɗo heeɓen image ahi on neɓay ɗo dey ay passé o anda ay babul ilmu qabli wal amali ko gandal ngal adi piiji ɗi fof adi neɗɗon o wowlugol adimo o gollugol par ce que sa naati ɗo wowlugol fi l'islam a janga a bonnay woni nelaɗo le maki kala fenuɗo e hoore diina kan kala fenuɗo e hoore an wi ɗum ɗo mimmi Muhammadu mi wi ɗum ɗo tawi mi wolali fa magadu finnar yo andu hara joyɗorde makko ko yiite jahannama wowlugol fena e hoore diina kan musiba molanaɗo ay
neɗɗo si tawni noon neɗɗo on a janga kono wata andirde ko noon dina kam wi ay piggiɗi jeena e sappo joni hiɗa wawi yaade ɗo joni a joni goɗɗo falata ɗo joni installugol ɗo bâtiment hunde faala ko ralan o bâtiment ɗo a janga fi électricité bihi basira inna soodoy matériel on tigi yawa sooda matériel o adda naata e matériel yiɗo foof kuntita taƴaɗi anda hay goto anda ko goto gawdo classete a janga fim ɗum ɗa hattani ɗum a hattana kala golle ɗe a janggana fi muɗum ko adnata so sta memude fi on fiwata bonnu ɗa andir sa bonni tun haɓay probléme a hattana ɗum par ce que a janggana ay dina kan kadi ko noon neɗɗo on a aɗa tun okkoɗa e muɗum a jangga ko ɗoni qabbulal qawli al ilmu qabbulal qawli wal amali ko gandal ngal addi piggiɗi jeena e sappo si a juulay janggo taw anda sariya julde si a hooray kato anda sariya korka si a hajjay kato anda sariya hajju piggiɗi jeena e sappo ay si a jombay kato anda sariya dewgal ay si a jombete an sonnajo an gadi kato anda sariya dewgal ɗum hino tawa ko lorɗi en hannde e dewle men ɗen hannde a tawa e gorko on anda sariya dewgal sonnajo on anda sariya dewgal ɓeydi ɗo ƴette warkidire ay hannde kadi mo kala ko weeli foti mum ande jagata par ce que goto anda haqqe oya pourtant gorko on num hari haqqe ko du'a jontude sonna muɗum sonna on hino mari haqqe ko ndaare déjà ko ɗum waɗi jooma gande en kamɓe hay kamen ga joni wonɓe gol jombidirɓe ɓe mana wonɓe jombidirɓe gorko on wo sonnajo on wo si dewgal ngal du'ete ɓe ara ɓe jooɗo ay ɓe firane ɗen ayeje hummirɗe dewgal ɗon ɓe firaneɗe ko honnude firti ay ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ay ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum yaghfir lahum dhunubakum ay sika ɗin ɗon piiji an oɗo gorko an e oɗo sonnajo ko onon wona okkodirede ko onon wona jommidirde ya andude an oɗo gorko a okkira ka oɗo sonnajo fi hiɗa ɓurimo hay onon ɗo fof koye wonki woodi woni ko taga ɗon ko on fof moɗon ko on ɓi baba adama hay bon wowle konnguɗi moƴƴuɗi hakkudeji moɗon so woni wowleɓe konnguɗi moƴƴuɗi Allah subhanahu wa ta'ala yafanto on bakkaruji moɗi wona dawn aljanna ay huule Allah on tagu ɗon e wonki woodi ngoɗo an goɗɗo sonnajo ngano gorko fof moɗon ko on ɓi baba adama kono kiiro ngaro hasindirgol ɗum ɗo fof jara hakkudeji moɗon mais so sonnajo on gorko on hino andi ɗum ɗo ɓe ardiniɗolalla dewgal ma e ngal dewgal ngal moƴƴay hay bon kono so tawi woni sariya andaka hay hunde muɗum par ce que sariya fof no waali ɗigi ɗum fof sariya no waali kono no yarate si yahi ha tawi sana wa kono ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni mana ay ɓengu ma siko sago ma a yahata ha yi a sonnajo joom mbamo tawata a ñaamo si a acci rewɓe ɓe ɗuɗude ayi a wi ko kaari faraɗa fi dewgal hara ya a ñaa o ay ay kazalika way haray gorko nan tun so yini mo yiɗuma ya darata mo yiɗuma kono kay si yani si seytane ari ndaare no legiri ɗon si tawi on yeehi ha tawi sana wa pa Allah subhanahu wa ta'ala ɗi sertire kadi no moƴƴiri haray goto mum bonnali inde goɗɗo bon si on serti an gorko on Allah subhanahu wa ta'ala no wawi okkoroydema mo yiɗira mo hawrodirta e muɗum kankadi sonnajo on Allah no wawi okkoroydema mo hawre muɗum bon si on wonda e wondiron no moƴƴiri so on serte kadi no moƴƴiri ay est ce que tawni ɗum ɗo fof gorko on hino andi o sariya ɗo debbo on hino andi o sariya ɗo est ce que kocco kaccare ñande be ñande are ga faabe men ga est ce que jeeɓen tampay tako ko noon pijiɗi jeena e sappo ko ma neɗɗo on o janggana so tawi woni ko yo jang heɓo ay babu ngimmo qabalal qawli wal amali ay wa dalilu qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi fa'alamu ande annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo illallahu ko wona Allah ay neɗɗo on o anda ala reweteɗo ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah tun woni ko rewete ɓawni anduɗa ɗum ɗon wastaghfir li zambika neɗɗo o insinano bakkatuji makko ɗin ay astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi nelaɗo maagi julɗo ɗum ɗo yo hecciɗu e ɗengal makko julɗo yo hecciniri ɗengal muɗum jantagol inde Allah ay très important ka zikri ko a baa ko a sadde zikira
Allah subhanahu wa ta'ala ni jante inde am min Allah yimɓe kikiɗe jante inde won embere ko jantoɗo ɗon inde baba mawɗon kon wa déjà hala ko jantoɗo ɗon inde an ko min Allah ɓuri ko jantoɗo ɗon inde baba mawɗon kon ayi juulol ngel nelaɗo Muhammad tam mana hunde ay hunde wondude important e jantagol inde Allah juula e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay astaghfirullah subhanallah de gandir ɓeyni ɗum ɗo hino heefa bakkatuji goɗɗo laɓɓina on tigi fes astaghfirullah subhanallah walhamdulillah waɗi ɓeyni astaghfirullah subhanallah walhamdulillah si ɗum ɗo waɗama e beɗo balance aduna on fop waɗama e beɗo balance e astaghfirullah on peesay ayi bon joni noon ko ɗum waɗi nelaɗo maki ni insinani Allah wiye astaghfirullah min Muhammadu ko fanɗi fanɗi ko ɓuri de min Muhammadu ñande ɓe ñana mi wawi astaghfirullah laabi temedere ayi ko ɗum dare ko ɗum waɗi simin ni important hoore meɗen de par ce que si tawni a jooli subaka a wi ɗon astaghfirullah capante tati subhanallah capantati tati walhamdulillah capantati tati fana wona noon alansara wona noon gueƴe futuro wona noon gueƴe wona noon joni noon ɓe maaki astaghfirullah goto si waɗama e beɗo balance aduna kowoni aduna waɗama e beɗo balance astaghfirullah peesay mais si tawni no ñande janggo peese maɗen ko astaghfirullah ɓuuri hewde e moƴƴereji maɗi ahi ayi bon juulugol kadi alaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawɗo goto ay kilifajo mana ɓay woni o surrama e munkare wannaki ɓe ari landal gab ay o wawali jabade fes imo hebbinno juulugol e naraɗo bode sallallahu alaihi wasallam ay ɓay o walike o maayi tawi mo hebbinno juulugol e naraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe ari ɓe landimo landal gabru wawali jabade hay fusi ɓe fuɗɗimo lettude tum suka ari e makko suka labaɗo ay feeñi e makko ton jaabi ko malaɓe landimo kon fop tani mo dam on say suka on inna ko min arno mi yahi on say mawɗo gorko ngo wiyo o wi an ka hombo ay suka on inni ko min Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ommo juulanoɗa e muɗum ko aduna ay salatu nabi ko juulanoɗa e ndal ko min woni on ay ko min wari waɗangol ma intervention mi landani ma ko wiyete landal gabru ko mbawi jabaki ay ɗum ɗo holli c'est très important juulugo e Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay allahumma salli ala muhammadin wa ala kama sallaita ala ibrahima no ɗum hino ɗon allahumma salli ala sayyidina muhammadin lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ɗum hino ɗon inna allaha malaikatu yusalluna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ay heewi ay dambe en te muɗum ɗen ay juulugo ala nabi sallallahu alaihi wa sallam on noon kadi c'est très important wa taala juulugo sallallahu alaihi wa sallam walata on tigi ilandema e landal qabru yawmal qiyama kan ay on waɗi la ilaha wa taala neɗɗo o insirano ɓaji makko ay dal kon ko wiyete gandal kon ay gabbadal qawli walla
gollugol ko adi gollugol ko adi wowlugol ay fuɗɗori gandal ngal neɗɗo o janngo ay neɗɗo on ko yo o janngo ko ɗum ɗon woni lesɗen ɗon so tawi woni haray o jannga o wawata wadde ko ɓeyte dewal ko haray neɗɗo on ko sama kala woni wona hen ɗanidir ay no Seydina Jibril ɗo adduno wahayo nge nala ko wino ko iqra ko wino ko janngo hay ɗum ɗon holli koye neɗɗo on ko yo janngo Allah subahanahu wa taala ne wawno cippandi dina kan ene laaɗo hara e goto jannama e goto wona karam ko makko kono holli neɗɗo on si o faama e goɗɗum ko ma o jannga ko ɗum waɗi so Allah subahanahu wa taala en he jannguɓe ngal si tawni ɓe feewa yahe ƴetton gandal ngal tertoɗon ɓe ɗon on lorata on hay fuy mais kono daragol ɗen amodin ɓe jannguɓe hande ɓe feewa no waɗirno internet la walla ko ɓen ɓuuri fanɗude janngoɓe feewa ɓen ko ɓen ɓuuri fanɗude awa ala kulli hen wasatan hoɗon ko de wonde ɓay hino tawano ko nelaɗo ɓurno waɗi hajjatul wadaɓe to tawno ko ɓe wasino ɓen e jannguɓe bomɓe aroyo e ɓawan jannguɓe bomɓe aroyo e ɓawan ala kulli haali no woodi ay no woodi jannguɓe ha gayni andi teɗɗin fo ala ɓoyliɗo ɓurɗo ɓe ala ay en tori ano Allah subahanahu wa taala fewnu en fewnanayi ay kono ɓay tun kaari himo janggi mo andi diina kam jaw janngu ta fi kaari no ɓoyli o fewat himo andi diina kam wota ina janggirta ɗum e junngo makko de naɗi gara ɗayni hoorema ay par ce que no waɗi kanko feewa sa ya janggi diina kan a feewa par ce que ko kanko ɓoyli diina kan kan ka ɓoylaki ay fi o feewa o jannirima ɗum o wata son wide diina kam ay ɗum concernant e jannguma ngol fu ay yaw ƴetta diina tertoɗamo ɗon ay nam nawata noon haray leere men on yoni e Jama TV inchallahu rabbi ɗon wawi wadde 78 78 116 82 38 inchallah dans 5 minutes e wawen wayodirde e 3 auditeurs 4 auditeurs inchallah so tawi woni en naati wawen wayodirde nam oyni ilamu andu toujours on oɗo neɗɗo ilamu andu ay rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama an oɗo neɗɗo ay annahu ko woni yajibu no waɗɗi ala kulli muslimin e dow kala julɗo gorko wa muslimatin e julɗo sonnajo ta'allumu andugol hadihi salasa ɗeɗo lande tati ay masaila ɗeɗo lande tati woni julɗo kala woni ko gorko woni ko sonnajo no farlimo andugol ɗeɗo ay ko farilla e hoorenti ko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala ini talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ay wallahi no mapini ha sukaɓe worɓe ɓen ina forsude seeɗa janga ay kono no mapini hande ɓe suka e men rewɓe sukaɓe rewɓe ɓen hande goto hande suka debbo mo andanda hoorema 15 ans 20 ans innaɗo fayda yo janggani ɗo hay jujju amma tawa aray mo sellini no yurmi ha par ce que Allah subahanahu wa taala ni ɓeɗo sonnaɓe siɓe moƴƴi tun jen andu haray aduna o moƴƴi sonnaɓe siɓe moƴƴi haray aduna o moƴƴi tel banque almar'atu umma nelaɗo maki sonnaɓen ko ɓe woni moftaɗe kono daare hande sonna e men ɓen hande ay daare sonna e men ɓen hande ko aduna ɓe yetti ɓe hikkini yeeso Facebook ko ɗum ɗo hande e ko ɗum ɗo ɓe hande iram kaɓe rewɓe ɓen worɓe kamɓe ɓe consiɓe dina ɗum na kamɓe ɗum wona jannugol sonnajo goto baraɗi waɗi ji fo gordo gadar fof yiɓe sonnaɓe so sewi ɗum ara fewi ko farilla e hoore maɓɓe ɗaɓɓugol gandal kala gorko woni kala sonnaɓe ko farilla ɗaɓɓugol ɗay waɗi so inni mana joni noon kala julɗo woni duhiɗo woni sonnajo ko farilla e hoore makko andugol ɗeɗo lande ay wal amalu bihinna golitira ɗe kati golitira ɗe ay
al ula ko honnu neɗɗo wanda annalla no Allah khalaqana ko kanko woni ko taggi en neɗɗo da duwa andude ɗum de ay da duwa andude ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagguma soko taggugol neɗɗo on ɗum ko caakani non ɗum ko sama kala non Allah subhanahu wa ta'ala tagguma adduma ɗo aduna ɗum o tagguma tun akkitirma ni tun yarɗo tun adda tun ñaama yara lotoɗa waɗa ko faalaɗa la ama khalaqtul jinni wal ins illa liya'buduni ay ko dewal woni ko neɗɗo on addira ka aduna ɗo ihbitu fiha jami'a cippe Allah subhanahu wa ta'ala yaltinno nen ha baba adama kal jana kon nguyino ihbitu cippe ay fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a azanun ay cippe kaduna peewal on tigi ko peewal anga hare kulol Allah e dow makko wona kanko hollo yede aljanna moƴƴirede ko ne ka aljanna hara natata aljanna ay ko ɗum woni suno sa nani noon suno taƴagol ñande janggo ko ɗum neɗɗum ha o holloye aljanna tawara o natata ay o wata inude hande kadi o moƴƴintina ko ɗum waɗi so inude intervention nela ko aduna ɗo na lakara de neɗɗo si a moƴƴinali fiyaki ma on aduna ɗo a hawtoyta lakara wiya Allah walla nelaɗo joni accu waɗire ni mi moƴƴintina dina mi moƴƴintina la gasata fof ko aduna ɗo reggilta ay naɗo Allah subhanahu wa ta'ala o taggi en warzagana kanka dani ko arsiki en walam yatrakna hamala Allah subhanahu wa ta'ala akkitirali e mere ni tun o addirali en aduna ɗo akkitire ni tun yo ñaamu yaren mbaɗen kala ko falare la ay bal ko woni arsala o neli ilayna e meɗen rasula nelaɗo ay faman ataw ay kala ɗoftiro nelaɗo on dakhalal jannata o naata e aljanna ay ko ɗum waɗi so wiiri den kala gollal ngol goɗɗo golliɗo tawi o uyturela ɓawo nelaɗo ko ɗum waɗi so wiɗen alqur'ana on tun ay ɓe nen a sunna ɗum ko so tawi woni hiɗa yiɗi ay la ala toon de ɗin sunnaji ne toon mais sunna ko obligatoire ko ma gollira dina kan ko ma gollitira sunna ko wiyete sunna kon c'est obligatoire a wata gollude farilla tun dina ma kam marsa waɗali sunna ahi ɗum ko sama kala no farilla wata yaade ɓawa sunna mais pigi ɗen jeena saabu kono ni ɓayna dewgal sunna e farilla ka kota kanko sunna e farilla julde nden ko sunna e farilla ay hajju no woodi sunna no woodi farilla mais a wata gollude farilla tun acca sunna wata wonde a sunna ko siɗa yiɗi la ɗum ala toon de eyi ala toon Allah subhanahu wa ta'ala ni faman ataw kala ɗoftiɗo nelaɗo on dakhalal jannata o naata e aljanna faman asaw kala yedduɗo nelaɗo on dakhalal nara o naata yiite ay anon ɗa wawi ɗo joni anga jaɓay Allah to nga jaɓata nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala yetima kala ɗoftiɗo nelaɗo o naata e aljanna mo yeddi nelaɗo on o naata yiite 16 82 38 ay 78 16 82 38 ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi inna na menen arsalna men neri ilaykum e moɗo rasulan nelaɗo shahidan nelaɗon o iritoyto alaykum e dow mo ay rasula wonane men nel laɗo makko ay mana nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o seritoyte hoore meɗen Allah subhanahu wa ta'ala adduya e nelaɗo ñande janggo o wiya way Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nelnoma e ɗe mofta mi yeytiɓe yoɓe rewa min Allah ko min Allah tun woni ko rewte ko min tigi ɓe addi aduna ɓay tum mi kafida Allah e tagugol neɗɗo on mi kafida e sellingol on tigi mi kafidano on tigi sa enano on tigi ndiyam mi kafidano e goɗɗo waɗangol mo asamaw mi kafidano mo e weƴƴitugol ndiɗo leydi mi wi yo rewa min tum a yottinno ɗum e maɓɓe Muhammadu seeri to mi yottinno ko ɗum waɗi hajjatul wada nelaɗo o wi ha mi yottini dina kam mi janfaki ɓe wi al yawma akmaltu lakum mani on dina waradikum l'islam bani kon l'islam ko wiyete dina subhanahu wa ta'ala seritani nelaɗo o yottini dina kam nelaɗo on pottoɗa enen kadi adde ngadde mi nelno e moɗon yo rew Allah yo waɗu dina on jaɓuno
ɗon kadi oɗon goto kala e hoore muɗum mo kala no seyriti mo kala o kafa be nafsika al yawma hande talkuru golle ma ɗen addeɓe kon mo kala muɗum jonne e talkuru golle muɗum hene ɗo golleɗa kon kafa be nafsika al yawma hande noon hoorema yonete par ce que hande alhaaleji ma fiya deftere golle ma ko golluɗoɗa ka fof hande ko an waɗata contrande ko an fontanta hoorema golla par ce que malayka ɓe ngino jokki on tigui kala ko golle e nder ñallal ngal kon fof dossier ji ɗi no hewtoyde ñande janggo ko ɗum ɓeyata talkuru golle on tigui ko waɗi neɗɗo on si tawni o ubbama mun kare wanna kiri ɓe arde e talkuru golle on tigui nde ay soɓe hucciti ko ndun talkuru golle on tigui ɗum ɓe warkata ka dande makko ɓe yaaha ñande lakara on tigui neɗɗo o immintude e talkuru golle makko ɗum a fontoyende ko an jangganta hoorema golle maɗe ay komin golluno ɗum ɗo komin golluno ɗum ɗo komin ɗon golluno ɗum ɗo ay kafa bi nafsika al yawma ande kadi noon ko an wadde ɗon contrane no anda kay nelaɗo ka yettini dina kam fof o laaɓani mofte ɗen probléme on ko honto heddi en jaaɓi ka en jaɓali ko ɗon joni noon mo kala donc mo kala responsabilité hoore muɗum mo kala andi so tawni no jaaɓi dina ma si ala e jaɓude ay al halalu bayyin wal haramu bayyin ay boneji ɗin fof no feeñi ay daggeji ɗin kadi no feeñi ay fa man sa fal yakfur faalaɗo yo jaɓu gonga gollitira faalaɗo yo jokku penale ay sikka ay faalaɗo yo jokku fenade jokka weeli foti inna rabbaka la bil mirsadi allah subhanahu wa taala no ka virage ka rompoyen ay an tigui reway ɗum ay faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan saliha kala noon tan iniɗo hawre e allah subhanahu wa taala hara yo gollu golle moƴƴe si a tan ini noon si a maayi an on hara e sefini a immintintake ñande dargal so wiyama hande ñande dargal maliki yawme dine ñande golle hiɗa ñande ñalande joddi golle an hiɗa mari ka yaaha hiɗa mari ngal danninora hara yiidali allah gollu kala ko faalaɗa allah subhanahu wa taala noon si inde si tawni a maayi no leranma hi ange allah on yiido o wi he aɗa gollu ko moƴƴi nelaɗo kanko yettini kaɗo dina hara si tawni heddi kenen en jaaɓi ay wa man ataw kala ɗoftiro e nelaɗo dekhalal janna kala yeddino e nelaɗo on o naata yiite inna no men arsalna meneni ilaykum e moɗon rasulan nelaɗo shahidan o seedoy to alaykum e dow moɗon kama arsalna firauna wona men nelirno e firauna noon nelaɗo ay fa asa firauna rasula ay firauna yeddi nelaɗo mum nde firauna yedduno annabi moussa en fof meɗen hiɗen andi eyo ko yiwɗo mo yiyaali kono ala mona naali kono firauna sakkitori ka ay ha hande sa hewti égypte e batte makko o ngina ɗon ka waynodirano ɗon kanko e firauna ka geeji ay bon oyni fa akhazina akhatan wa bilan ay firauna men nangimo nangal yagginirgal nde jokkuno annabi moussa ha ɓe ari ɓe ukki ka nder ndiyam nde allah subhanahu wa taala wino ɓe ari kanko e fedde makko nde ɓe ari ha ɓe ukki ka tumbo ma annabi moussa piitu gordoɗum e ndiyan ɗan ɗan fotte maɓɓe kanko firauna o wino ɗon amantu bi rabbi moussa nde lette ɗe nangunomo ka nder ndiyam nde o loƴano o halka kanko firawna ɓawo nangodiri e lette ɗen ka nder nden o wiwno ton o wi fa amantu bi rabbi moussa ɓe gonɗinimo annabi moussa mi andi jago annabi moussa ɓe gonɗinimo mais est ce que ay ko ɗum waɗi ko innuɗen woni alaala probléme ji maɗen ɗo ha maydene wima tak nafata hay fus nafata kala ko goɗɗo gollali e moƴƴere ɓawo maydene fus ko nafata on tigui Allah ay ɓay firawna ɓaw lette ɗen ari o nanggama o loƴƴama o andi sobe naati o wino o wi mi gonɗini joomi moussa mi gonɗini mi jaaɓi Allah mi jaaɓi mais nafanamo par ce que ko trop tard ay trop tard médecin après de mort ko ɗum nafi ɗum ko ɗum nafi neɗɗo nde maayi ha o gayni ko médecin arta ɗum ko ɗum nafatama non neɗɗo kala ko régulale ko aduna ɗo woni ha mayde nde ko ɗum waɗi maki ko woni neɗɗo ƴoƴƴuɗo kala banteje ko golluɗo ɓaawo mayde nden ay neɗɗon si woni ha maayi aray lanni aray dargal ma darki no wata gollire ɓaawo mayde ay on noon ko tinnagol golla ɗiɗo moƴƴereji ay mi nanguimo naggal yagganirgal ɗum ko ɗum neɗɗon ko yondu anna allah no allah la yarda o yiɗata o yarata ko an yusrika bihi nde o sirkane ay ma hu wondude makko fi ibadati kade makko ahadum hay goto la malakun muqarrabun wona malaikajo ɓattinaɗo mana malaika ɓe fof komo ɓuuri ɓattade allah subhanahu wa taala ko seydina jibril mais a wiyata allah e seydina jibril barki allah e seydina jibrilu la
ara on sira faala juulayɗo julɗe wuluure gayna julude ha gayna wiya barki Allah seydina Jibril Allah subhanahu wa ta'ala accidima joddema ɗen o jaɓata juulayɓe ɗen ha gayna ina barki Makka e Madina barki nene men e bam men barki karama ko meɗen la ay Allah subhanahu o jaɓata ɗum Allah subhanahu wa ta'ala en hay seydina Jibril amali ko hay malaika e ɓattina men Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ay fewndo jamanu nelaɗo goɗɗo ari ha gayni o woli ha gayni o wi ay bon nelaɗo ɓe seytini ha ɓe faala ko wiyeten ko fayde bantagol mo a waɗanay a waɗ Allah jaɓi tun Allah tun si jaɓi Allah e nelaɗo mum on si jaɓi hay ɓe ñaaɗi fi ko si jaɓi Allah e nelaɗo mum on si jaɓi nelaɗo ñaaɗi ɓe wi si Allah jaɓi tun a bakkidirelan e Allah jon noon ndaare ɗon nelaɗo mawde muɗen barke mawɓe men barke karanko meɗen barke Makka e Madina ko ɗum noon woni sirku tigi anani sirku on ko ɗum tigiri annallah la mana fala tadu ma allahi ahadan wata rewdu Allah hay e goto ay wala malakun muqarrabun wona malaikajo ɓattinaɗo ay wala nabiyyu mursalum wona annabajo nelaɗo waddalilu qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi wa annal masajida ande julirɗe ɗen lillahi ko Allah jeyde fala tadu woto nodduduma Allah e wondude Allah ahadan hay e goto la kibar wallahi yoga e julirɗe hande si a naati a yeemay nayi hino du'e e hino yo koko moƴƴiɓe faala kono honto ɓay gandal ala andi no hawni ha ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni ko hani dirisude julirɗen ko yimɓe huloɓe Allah ɓen anduɓe Allah ɓen ko ɓen hani jirde no wallahi hande sa naatiɗo yoga e julirɗe a tawa no yurmi ay par ce que on ɓe dirisude ɓe gata ko ɓe anda ha e hunde bon ɓe du'oray kono ɓe du'oto ɓe ɗumanno kono nde Allah subhanahu wa ta'ala ɗon addu'a mukhol ibada du'agol ko ɗum woni dewal neɗɗo on ala kulli haalin ko ma o du'o du'agol no moƴƴi ha mais kono ko Allah tun du'orte Allah du'orirtaki e goɗɗum go mais ko ɗum non woni probléme en wata du'ade en takkidali Allah e goɗɗum barki mawɓe amen barki Makka e Madina ay barki ɗum e ɗum e ɗum la haray neɗɗo ara a sirki Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓata dewal ngal ɗum noon inchallahu rabbi hay haray leera mon en yoni hande inchallahu rabbi ɗen wawi darade ɗo ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala okkiren imanu timmuɗo yo Allah timminir en dina e limanu yo Allah okkoren fiira e feere yo Allah dandu en ala e wawata yo Allah dandu en kata e kasara yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en sabu gaña e bone iblisa yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en e heeɗiɓe jaɓi ay e kala ko hawri ga e sawaba haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala wona immorde amen ko waɗi on di haray ɗuuɗa gandal ay kala ko hawri ga e jumte haray ko immorde cheytane wona ko on tigi woni ko fandani wama uridu illa al islah ay en tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en yo Allah fewnu en fewnana en yo Allah fewnu en fewnana en danden Allah yata danden kata e kasara danden sabu gaña e bone iblisa okka en baraji ko enen ndeɗo lewru suumaye Allah subhanahu wa ta'ala nen kadi suumaye arowo tawna en kadi suumayeji hewɗe waɗana yafana en bakkato haray anditen wona e lewru suumaye tun woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko rewete lebbi hedditiɗi ɗin fof kadi ko harmuno e suumaye gon fof no harme lebbi hedditiɗi ɗin fof en tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah ɗon tabbiti e hoore kaddu dina makko ha mayde nden tawa en e hoore muɗum harande ƴettete way koye jiiɗaɓe yarla yaafa si Allah subhanahu wa ta'ala ƴettita en fewnana en fenana en ɓengureji mumen fewtan en arska ɓana en kata enen toro Allah e chef entreprise men ɗo e DG wuri guiɗo jamaɗe en tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah nawra entreprise on yeeso e entreprise ji jeeyiɓe en fof hay ɓe wona jeeyiɓe en yo Allah nawran en entreprise ji ɗin fof yeeso fewtan en arska ɓana en kata marɓe ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydamɓe ɓuri ko e mari ɗon ɓe maraɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe Allah fottindin jiloɓen yo Allah fottindin jiloɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en lamɓe yurmeteɓe en yo Allah waɗe en population moƴƴiɓe Allah waɗe en yurmodirteɓe Allah okkore en kadi lamɓe moƴƴiɓe Allah woni yimɓe moƴƴidiranɓe yurmeteɓe yiɗanɓe
hoore muɗum yinande musidɗo mum ko yiyani hoore muɗum kon Allah okkora en lamɓe yurmete en moƴƴinana en ka meɗen yo Allah waɗe leydi men enen kadi leydi dogantendi leydi jurmede leydi ɓuttu dandal ala tan kataka sara mate rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ودي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الجنة سهلا ودي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.